Najpre u crkvu. A to u pozivu. Ovo je bio tamburaški orkestar Pavić u Perak. A sada nastupa kulturno-umetničko društvo Desanka.
Što na stranu? Nakoline. Pa pozivam osta sretne se obrati i da vam kaže šta je dalje program. Blagodareći Gospodu Bogu što nas je okupio ovdje i blagoslov njegovog prosveštenstva i trudom i radom vas, našeg vernog naroda Božijeg. Evo i mi smo se udostojili da ove godine krenemo u jedan širi deo i uopšte uobličeniji deo proslavljanja naše krstne slave, našeg rume, slobodno možemo reći, a pogotovo ove dečice drage koja su na najlepši i najbolji mogući način ukrasila upravo počinjući veliko delo koje se već zbiva i koje će se već zbivati u narednim godinama i danima našega života u ovoj lepotici našem hramu posvećenom Saboru srpskih svetitelja. Odslužit ćemo sada večernje bogosluženje, dakle u 18 časova. Potom, posle večernjeg bogosluženja, bit će posluženje ovdje sa vaše leve, a sa moje desne strane. Toga radi, dakle, prisustvovat ćemo, dakle, i bogosluženju, a i posle da se ne razilazimo, da priđemo i da se poslužimo svim onim što su mnogi pridarili. Ako bismo sada sve pominjali, verujte, draga braća i sestre, da bi nam trebalo bar 20 do 30 minuta da sve pomenemo koliko je pripremljeno za večeras, sutra za ručak, ako Bog da, sutra za večeru. Svi darodavci, neka im Gospod Bog pomogne i neka uzrastaju u meru rasta visine Hristove, a ovakvim delima svakako su na putu u prvom smislu molitvenom, a potom i u onom drugom delu i telesno korisnom. Sutra, ako Bog da, draga braća i sestre, služit ćemo jutrenje bogosluženje u 8:30, dakle u 8:30 ujutru, u 9 časova. Biće doček njegovog preosveštenstva episkopa Sremskog gospodina Vasila, koji će služiti arhirejsku, dakle, liturgiju u sasluženje monaštva i sveštenstva naše svete crkve. Posle svete liturgije bit će jedan mali program u kom će učestvovati pevačka grupa Kulturno-umjetničkog društva iz Hrtkovaca, Desanka Maksimović, a potom i posluženje ovdje ispod šatora ovdje na našem placu i posle u
uvečer, dakle u 18 časova bit će večernje bogosluženje i posle večernjeg bogosluženja divan, bogat program, zahvaljujući svim dobrim ljudima koji su se odazvali kulturno-umjetničkim društvima i ostalima. I još o čemu je reč. Dobili smo iz Rumunije, iz naše sestrinske pravoslavne rumunske crkve, blagoslov taj i među svetiteljima, dakle imaju čestice od svetog mučenika Elefterija, svetog episkopa Epifanija, svetog Jovana Sučavskog, trojice ruskih svetitelja postradali 1239. godine, čija imena ćemo tek dobiti, i dvojice ruskih svetitelja čija su imena nepoznata, i čestica moštiju svetog mučenika i iscelitelja Pantelemona. Te svetinje će se čuvati u našem svetom hramu, blagoslovljeni smo i da će Bog da u svemu uzrastamo u svetem i da se trudimo da sve više ličimo na svetitelje i prosvetitelje koje i proslavljamo. Neka ste blagosloveni, krenut ćemo u sveti hram na molitvu, jer molitva je srž kompletnog događaja, a osobito sutra sveta.
Usliko se ja vas, aj pevajte malo ako. Sad malo snimam. Ako znate da... Ne poručuj ni maternoga našega, da nješuju bezbenemija, rošćuju, slušćuju, Bogorodicu djevenčaju. Kad ostane Ajde Igore, daj tebe, majko. O, majstore! Svaka je čast, majstor. Ne moraš da gledaš, samo mešaj. Dobar Igore, dobar. Jel ovo ti pobjegli ustarak, ti moraš to da snimati. Snim ćemo, Borka, nemoj se sekirati, molim te. Pojeli piće svoga vatovijako, sjate se ga ni prisvoj u vijek i vijek. Prijatno večer. Hvala lijepo. Izvolite, sedite, molim vas da u tišini i miru pričekamo da se trpeza iznese. Izvolite, sestre i majke i braća, da poslužimo prisutne. Dok se iznosi trpeza, molim vas, dok se iznosi večera, umolit ću namjesnika Jereja želim ne samo da učine svake godine, nego da svake godine u ovoj
Sanje, nemoj ispadne samo. Ne, pod kontrolom. Bio bih rekao da moranemo mnogo da... Još sam ovdje se malo potrebi da mogu da... Ajde, čekamo. Sad ako budem mogo ja ću doći, Ona je dogovorila, ti se tome javiš u prvi reci da ti se nekla. Podsjeti ga da ne bi on primio. Dobro, sve,